Dia mumpot Datuk Faisal kan, Sanusi kan, mana mereka saja. Hana gaduh bahasa Aceh 86 tahun. Hana Malay duduk bahasa Aceh, main Malaya Tu ini. mula semua. Pakiban pandangan Tengku Firdaus melihat Andemin Aceh dan Urang Aceh Royo. Abang pakiban cara abang petun bahasa Aceh dari Ubud sampai Royo. Okey. Subscribe dulu. Royo dah berapa bahasa Aceh? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Karena Tuk Jamil Jiuh dari Malaya, Urang Malaysia, moyang di Urang Malaya, tapi bahasa Aceh mentah lagak. Maka bahasa Aceh. Nyo Tengku hadir pada orangnya iaitu Tuan Haji Firdaus Abdul Ghani. Betul bang? Firdaus Abdul Ghani, gaknya orang Kuala Lumpur, tinggal di Kuala Lumpur, lahir di Malaysia, datuk moyangnya di Malaysia. Tapi madang lancar mututu memarit dengan bahasa Aceh. Kira-kira pijut Bang Firdaus je bahasa Aceh yo. Je bahasa Aceh. Ya. Pumpun Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Lun asal daripada kampung Aceh Yan Kedah. Oh. Lun lahir di kampung Aceh Yan Kedah. Namanya kalau lahir di kampung Aceh Yan Kedah, nyak lun hanjiduk di kampung Aceh. Ya. Mengikut urang Aceh Pegah, kaji janda hanji duduk di sini. Oh, berarti nyak awai pisah dengan Urang Syik. Dengan Abu Syik lun. Urang Syik bang. Urang Syik bang pak asal bang? Urang Syik lun asal daripada Medan. Nana salah lun urang Aceh cik. Duduk di Medan masanya duduk di Medan. Kemudian jejak Pulau Pinang. Ya. Jejak Pulau Pinang di Mekat baja-baja kan. Ya. Baja-baja madum. Ya. Kemudian dicop baja madum. Kamu na dalam 8 mesin baja. 8 buah mesin baja. Kali Yahlum bankrupt. Ya abang bangkrut. Bangkrut. Bahasa Indo kan bangkrut. Bahasa Malaya kan bankrupt. Bankrupt. Kemudian nak subai hutang-hutang madum peblo madum mesin-mesin. Ya. Nah Sabah mentau mesin lun tengong pereh Muzium Negara Malaysia nak sebelah. Hana belah-belah lam. Nah setahun sekurang belah 58 kan 59. Nah sedang. Oh betul mesin cuma-cop. Ya. Lemenyan Yahlun ke bankrupt wa Aceh siat jak wa balik Pulau Pinang. Masanya umur lun dalam 15 tahun lun mengumpuk dengan Yahlun tapi lun hana turi Yahlun. Jadi Bang Firdausnya hana pernah menumpak Urang Syik. Hana pernah menumpak Urang Syik. Dari Balahir pun. Dari Balahir masanya Yahlun. Urang Syik agam sih. Yahlun ketinggal nyak lun semasanya lun dalam perut nyak lun sekurang bulan. Oh, jadi pisah dengan Urang Syik agam. Umur Bang Firdaus masih Bang Firdaus dalam kandungan. Dalam kandungan. Namanya lun menumpak Yahlun di sebuah restoran di Pulau Pinang. Ya. Tapi lun hana menturi. Bak umur kepada betul menumpak ayah. Bak umur dalam 11 tahun. Oleh belatun baru menumpak ayah di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Ayah lun hana menturi. Yah pun hana menturi, lun pun hana menturi. Ayah saya berangkat dari Medan. Daripada Medan. Tapi asal Aceh. Aceh lah. Pak Aceh hana 4 lom saya. Aceh belum 24. Ya. Aceh untuk. Lemenyan di kamu hana menturi abang lun daripada Kuala Lumpur jak wa kampung balun mengumpuk dengan Yahlun dah. Nampak dengan Yahlun. Masanya lah peristiwa berlaku lah. Untuk mengiyapat di Aceh atau di Kuala Lumpur? Di Pulau Pinang. Oh di Pulau Pinang. Jadi yang jumpa abang dengan Abang Wan. ayah, Bang Wanyo baik nak salah dengan Tan Sri Sanusi Junaid. No. Tan Sri Sanusi Junaid Datuk Pisau Madum lah. Oh Datuk Haji Pison, Tan Sri Junaid, Tan Sri Hanafiah Hussein Madum lah. Orang Aceh dia tanya Madum. Madum dituri madum lah kan. Nya mukala mumpuk dengan Yahlun. Namanya Yahlun wa Medan, Yahlun wa balik Malaya, duduk di Tanjung Karang. Ya. Tanjung Karang Pak yang Tanjung Karang. Tanjung Karang ni Kuala Selangor. Oh Kuala Selangor. Kuala Selangor, duduk di Kuala Selangor, di ucap songkok, Pulau Songkok. Pulau Kopiah gelung. Pulau Kopiah. Dan
na urung bi sabuh anak masa baby kan. Ya. Bi bakji nyan ji pun kabi umur di dan ji pegah bangun tua balik Aceh. Tak balik Aceh. Nyan Rosna nyan. Oh, adik abang ini di Aceh, Rusna. Nyan lah. Rosna nyan anak orang Malaysia nyan. Oh, Rusna yo anak orang Malaysia. Malaysia urung bi bakyah lun. Nengka Rosna lun pun mumpak Rosna di Aceh lah, di Birin mumpak Rosna. Di Birin kan Selimun. Selimun mumpak. Abang pakai bancara abang petun bahasa Aceh dari Ubud sampai Ulanyo. Okey. Di masa nyak mentongna abang kakak madung kamu mari bahasa Aceh. Hana mari bahasa lain. Ya. Nyan masanya hana gadoh. Sebelum lu menturi Teku Adli, Ya. Lun kamu empat Tengku Nasir yang pebelah jamai di Coker Road di Madum daripada Sidra Madum orang Aceh. Ya. Lemnyan masanya na Persatuan Aceh. Ya. Di kampung Aceh. Ya. Kamu war di kampung Aceh, Madum mari Aceh. Ya. Dengan Sanusi, anak-anak Sanusi, Madum mari Aceh. Ya. So bahasanya hana gadoh lah. Elemennya lu mumpak dengan Tengku balon di Sinalam. Ya. Rancangan nak pergi pesantren ke Madum kan. Ya. So tanya mari bahasanya hana gadoh. Masanya ada lagi lu mumpak orang-orang Aceh di Coker Road. Di bandar masa lu sujak pajuh di restoran kan. Ya. Lu mari bahasa Aceh. Bila mari bahasa Aceh, tanya pun tupu awaknya mari bahasa Aceh, tanya lop sigo, mari bahasa Aceh. Hana gaduh-gaduh bahasa Aceh. Tok onyo. Pun nak pengaruh ngabang kai baju Hasan Sunti, kuah Hasan Sunti. Hana pengaruh hatanya Ya. madum daripada bahasa tanya mari nyan hana gaduh. Ya. Nyan mentong. Lagi lun teka sino kon lu nak suruh lagi bahasa Malaysia dengan lun, mari bahasa Aceh. Yang pajang katuk kuno ni. Pajang katuk kuno bang. Muno. Perkeban ile. Nyo pajang tu. Nyo lun teruk macam muno teruk. Urangnya masa dalam po lapas tengah muno. Pukul 8.30 tu kuno. Waktu Malaysia sekurang 10 minit. Nyo rencana tu kuno pu kegiatan Tungku Firdaus sino di Aceh. Lun tu nyo lepas lun pergi bypass. Yo. Lepas lun pergi bypass. Lun nak sujak Aceh pun nak sujak kalon pesantren yang kamu pergi lah dengan Tengku Adli Madum. Selain daripada nyan nak suhawam nak supajuh. Tabung Aceh. Oh, pajuh makanan Aceh. Masuk makanan Aceh. Di makanan Aceh cik di Malaysia orang Aceh yang tagun. Ya. Tapi lon cerewet tak dari segi kebersihan, cerewet tak. Ya. Lon nak sujak sino, masuk pajuh yang asli. Keban muna Tengku Adli kalau lu pajuh itik ya. Ya. Kalau itik kapal dunggol lon tambah bu. Di Malaysia hana tambah lagi John. Tapi lon tambah bu hana, lon tambah bu pun kon lah badan lon perut lon nak sujit lagi teku. Teku lain lah. Lon nak sujaga cik. Lelaki ciptaan ilahi. Ya. Sentiasa segak di akhir hayat. Ya. Okey, lelaki ciptaan ilahi sentiasa segak di akhir hayat. Ya. Walaupun umurnya sudah melebihi 80 ke 90 tahun. Hana masalah. Yang penting semangat. Mengikut kata William Shakespeare, apabila seorang suami itu berada di rumah, dia kepunyaan seorang isteri. Apabila suami itu berada di luar rumah, dia kepunyaan wanita seluruh dunia. Ya, betul. Lelaki ciptaan ilahi memang segak sampai akhir hayat. Selagi dia tak meninggal, selagi dia segak. Selagi matang sehat, padahal balik operasi jantung kan? Balik operasi jantung, doktor dah BA pesawat kan? Doktor han BA pesawat dalam jangka sebulan. Tapi banyak Hanjib Bar Mentoka dalam masa 2 bulan. Ino kalau 2 bulan saja lu nak sutrai pesawat. Tapi alhamdulillah hana sapuna. Air pocket muno pun nak bacuk-bacuk entong. Ya. Tapi okey, alhamdulillah. Ya. Jadi nyo bang umur padum kau umur abang no. Ino. Umur Tungku Firdaus. Udahlah. Nyo kena Aceh Tengku Melayu abang.
Cina Toke Kafe Tuan. Jadi sama Aceh beda Tengku. Ya, betul. Kemudiannya dohit Tengku Firdaus. Tengku bukan Tengku. Tengku kalau cok di Tengku Melaya. Oh, benar. Ino nak teku bentong. Teku. Jadi TEU. Tengkunya pada Tengku Aceh, Kaicok Lima Malaya. Kai cok di Melaya, Madun Sultan in Melaya, Madun cok Tengku. GB Aceh teku bentong. TEU. Jadi Tengku Firdausnya ino pada umur kah? Kan 66 tahun. 66 tahun lahir tu. Lahir tahun 58. Oh 58. Sekurang belah 8, 58. Tengku Firdausnya perlu tahu saudara Madun, saudara adik-beradik di Malaysia Di ini. Malaysia kamu nak 6 beradik. 6 adik-beradik. Lahir beradik kau simpan. Kagum Allah. Habis kahwin umur. Ya. Nak lahir. Nak lun nak kahwin. Siapa tu mentemung adik lun. Amiruddin kan. Amiruddin. Madum yang na di Kuala Lumpur put. Yang matang udip ini put. Put dua adik Ya, beradik. put dua Bang put adik. matang udip. Yang tuha umur pada Yang tu. tuha umur kan 86 tahun abang Wan. Je bahasa Aceh. Jip bahasa Aceh. Lancar bahasa Aceh. bang. Lancar bahasa Aceh. Dia mumpot Datuk Faisal kan, Sanusi kan, mana dua bahasa Aceh. Anak gaduh bahasa Aceh 86 tahun. Hana Malay yang duduk bahasa Aceh, main Malaya Tu adik. nak suruh Malay untuk bahasa Aceh, tanya mumpot sama-sama Aceh. Untuk memperkuatkan bahasa Aceh, Ya. bila kita bertemu dengan orang Aceh, kena maik bahasa Aceh lah. Yang tuha Bang Wan. Kepa tanya mumpot orang Aceh, hanya marik bahasa Aceh, punya. Hana asli lah bahasa Aceh, nak suruh jaga bahasa Aceh, kena marik bahasa Aceh apabila bertemu di antara orang Aceh. Cuma pertama Bang Ridwan. Yang kedua, Ni ada Kak Lun, Kak Ina, Jip mari Aceh. Kak Ina je bahasa Aceh. kamu Lintung di- kan orang Aceh kan? Ninto kan orang Aceh. Awak Kamu Melayu. masa mumpot Bang Wan dengan Kak Ina, kamu marik bahasa Aceh. Pasalnya hana gaduh bahasa Aceh. Yang kelih Kelih, Bang Firdaus. Yang Tunggu video. keempat Amiruddin. Yang keempat, Amiruddin. Marik bahasa Aceh. Yang tu marik bahasa Aceh. Jadi batai mutumeng yang berduduk bahasa Aceh di awak yang kena awak Aceh hana merasa kena wayan bahawa hana Malay. Hana Malay, apa Malay? Cuma bila tanya mari dilika-lika orang yang bukan bahasa Aceh, awak nyan tanyong lah. No bahasa apa mari tu? Kamu hanya orang Aceh. Orang Aceh lain na orang ana jitu pu Aceh nyan. Ya. So lom pegah batnyan. Aceh naput huruf A Arab sebelah utara, C Cina sebelah timur, I Eropah sebelah selatan. Yang lom pegah na mata-mata biru baju acut lah. Yang H ni lagi Hindu di sebelah barat. Nyan bahasa Aceh put. Utara, selatan, timur, barat itu lah. So nan lom pegah ba nyala lagi-lagi lonya sebelah utara. Keturunan Hadramaut kan. Yamani Semadum. Kan betul. Yang pun lom tumung yang na saudara di sini. Di atas usaha Teku Adeli. Minta waris lom. Oh jadi pertama abang hana Tengku Firdaus hana bantu nak keluarga Indo Aceh. Tupu tapi hantom minta. Hantar minta. Hantom nak suruh minta empat awak nyandu lon dengar nyak lon asal Indragiri. Indrapuri. Indrapuri namanya lon dengar jah lon di Sinocit. So hantom ni lon mumpok dalam Teku Adeli di Kuala Lumpur. Masanya Teku Adeli tokek kedai barang-barang. Pada tu kedai runci. Tu mekat jamu. Hai tu mekat bang. Itu tengah sambil jatuh kulah kau mekat. Dibuka kedai barang-barang DB orang jaga. Dengan orang jaga cok madu barang-barang je di sini, urung di sini kan. Banyak mentong. So Teku Adeli lah atas usaha Teku Adeli lah, maka lo mentemung lah waris-waris di sini. Cuma waris belah nyak lun hana mumpok lom di Indrapuri. Toknya. Hana mumpok lom. Yang sebelah Yahlun madu kalau mumpok. Selimam lah kan. Diri mana mumpok. Yang mentong lah. Apalah maksudnya. Pakai bang sejarah abang Tengku Firdaus ni cuma keluarga balik di Aceh. Nyo kan kalama lahir tu 58. Keluarga balik. Ngau runci hana muturi, ngau runci agam, dibina le ge pedayuk le runci ina. Le nyan
sampai nak hubungan balik dengan keluarga-keluarga orang Cik Agam yang nak di Aceh. Okey, masanya lun nak hasrat untuk minta mengumpul dengan keluarga-keluarga lun di Aceh. Ya. Tapi hana uhum nak suruh tolong masanya. Ya. Lantas umur lun dalam lingkungan 45 ke 50. Dan lun mutui teku adili nak ke 10 tahun. Nah, lebih. Nah, 10 tahun lebih kan. Lebih. So madum atas usahanya lun pegah buat tengku diri pasal tengku diri nak pegah buat lun. Kenapa lun gig minta lun nak ngon-ngon. Duk minta waris-waris kon. Nyan mantong. Bermula daripada tengku diri lah. Yang jit lun mengumpuk madum keluarga-keluarga madum salah silah madum. Ino keluarga yang ke abang betul tahu Ino? So si Abang Basri lah. Abang Basri. Arwah lagi lah. Cuma mengumpuk anak-anak je lah. Abang Basri yang hubungan dengan abang tu Ada ayah lun. Kuan ada ayah lun. Yah Haji ada pada ayah lun. Oh iya, Yah Abang Basri ya. ada pada ayah lun. Adik daripada ayah Abdul Ghani. Pak kampung Kampungnya home tu mana tu di kampung ni. Kan kampung ku Basri. Kan Abang yang Basri kampung asal ayah kan? Ayah yang Pak kampung? Ayah Basri yang Tunku Basri, Pak Basri. Basrinya home lah nanti. Ini persiga dengan home. Dia nak tupa kamu mu. Nak tupa. Daerah Selimum ber. Daerah Selimun sebelahnya. Sebelah yang tanya mengumpul Yahlum yang saudara termasuknya lah, termasuk Abang Basri ya. Abang Basri ya. Abang Basri sebelah Selimun lah. Daripada Selimun kan tanya tu Tengku Madahan Madu mengumpul Sinan Madu kan. Ya. Yang Tengku Madahan yang sebelah Selimum. Ya, yang Tengku Madahan yang sebelah Selimum. Yang belahnya orang? Belahnya hantar melun enggak dia. Rancangan di sebelah Indrapuri. Belah Indrapuri. Nah keluarganya yang matai Malaysia yang belah Indrapuri. Nah. Yang Tunku Pedo tu ni. Anak Tengku Madahan. Tengku Madahan. Tengku Madahannya anak tu apa? Tengku Madahan anak ji yang kahwin dengan Samad Said. Samad Said. Tengku Madahannya ayah Tengku Madahan. Ya. Yang Tengku Abu Indrapuri kan? Tengku Madahan yang Jaku Melaya. Duduk di Kampung Aceh. Ya. Mengkahwin dengan orang Aceh ti. Ya. Temu dua anak. Agam Sabah, Inong Sabah. Ya. Yang Inong tu yang tua tak dengan apa kakak lun. Ya. Dia pegal di kala Jaku Indrapuri. Ngumpuk madum saudara mara madum. Tapi jih mentong ngumpuk. Lagi kamu hanya tu pulang sebelah inyak-inyak lun. Tu pulang. Yang lun tupu sebelah nenek lun madum kan. Nenek lun madum sebelah Indrapuri. Ya, nyak Tengku Pedo sana. Derma Taksiah binti Nyak Usuk. Apa? Derma Taksiah. Derma Taksiah. Derma Taksiah binti Nyak Usuf. Nyak Usuf. Nyak kepada Derma Taksiah. Derma Taksiahnya. Anda ingat dia. Dia madum daripada Indrapuri. Madum yang keluarga Indrapuri. Madum keluarga Indrapuri. Tapi Pajan tanya nak sujak minta home. Madum nak superai Tengku lah. Tengku kan sibuk dah dengan mentera lah. Ya. Ahli parlimen lah. InsyaAllah. Pasti tanya manjat wajat. Tanya jangan minta lah. InsyaAllah. Tapi tayangkan dah minta awal kan dah tumeng tu Madum. Ya, belum. Dah tumeng sampai anak almarhum bapa yang Ino, Cukna dah tumeng kan. Madum. Yang di Selimum. Di Selimum Madum. Kabin merumpak kan. Cuma belah Nyak mentang nak buat. Yang belah Nyaknya belah Tengku Madahan. Tengku Madahan Indrapuri. Tengku Madahannya anak Abu Hasbalah Indrapuri. Hasbalah Indrapuri. Adik beradik Abu Hasbalah Indrapuri nah ya Aceh no Mandum. Ramai orang yang Mandum. Termasuk ayah Let Bugis. Yang anak Abu Indrapuri. Anak kebun Abu Indrapuri. Sepupu Tengku Madahan. Ya, Ibu Eliza. Wali Kota Awal yang kemudian jadi DPR RI. Yang Tuco abang Tengku Abu Indrapuri. Keluarga Tengku Umar Dian. Umar Dian. Umar Dian. Tenggaino napa santren Umar Dian ino. Umar Dian. Napa santren Umar Dian di Indrapuri. Pakiban pandangan Tengku Firdaus melihat anemin Aceh dan urang Aceh royong. Pandangan lun, urang Aceh ni lagi anak-anak ni
na ada keluarga hana ji tui bak dia anaknya. Hanya ji mari bahasa Aceh. So bahasa Aceh gadoh ka ino na urun terperanjat kalau mbak lun duk di Malaya. Ya. Kon daripada asal bahasa Aceh. Ya. Tapi lun jit mari Aceh dengan urung di Aceh. Ya. Sedangkan lun asal daripada Malaya. Ya. So disebabkan bahasa Aceh, pasal lun sabi mari bahasa Acehnya anak gaduh. Ya. Anak-anak ino lagi keluarga awaknya hanji puno bak wanyan. Ya. Hana puno bahasa Aceh, lama kelamaan bahasa Aceh akan gaduh. Yang kekalkan bahasa Aceh orang tua-tua maduan lagi lun kan 66, orang yang muda-muda lahir puluh-puluh hana ji penting tak bahasanya. Lama-lama gaduh. Padahal bahasanya identitas suatu bangsa. Satu bangsa. Lu nak tanya bahasa Aceh na buku ada dalam bahasa Aceh. Nah, buku dalam Merino bahasa Aceh. Aceh Nah, dalam bahasa Aceh. Cuma karena hana mungkin karena merasa awaknya betul bahasa Aceh merasa bukan Malay mungkin. Malay. Padahal pun Malay. Yang mana? Malay. Tertanya Bahkan bangga je bahasa Aceh. Tanya urung bahasa Aceh. Apa Malay nak sumari bahasa Aceh? Tanya kena beri kekuatan kepada bahasa Aceh. Bek gaduh sabar masa. Ya. Bek lenyap sabar masa. Ya. Mari perbanyakkan supaya hana gaduh bahasa Aceh. Ya. Pesan Aceh kan le tsunami pedungga kan dukung Firdaus sejak kena Aceh. Kalau lepas tsunami lonjak kadang-kadang lonjak syiat menton jak pajuh yang luar. Oh, jak pajuh sangat. Jak pajuh. Turun pesawat, pajuh balik. Dan sigo lonjak dalam pesawat pos kurung bengah. Ya. Lon pajuh dalam pos sebelah, pos 12, pos lahir luar. Jak Aceh semata-mata menaksu pajuh masakan Aceh. Nyan mantu. Pak beda masakan Aceh kan sama asyik masakan di Malaysia. Betul sama tapi lagi urung cik. Ya. Urung yang duduk di Melayanya. Ya. Lain beza je. Rupa je pun lain. Kadang-kadang tanya nak suruh orang Aceh kan punya. Lagi dia basah. Lagi di Aceh kan kalau tupa. Ya. Kalau Nino Aceh lepas agak rupa je madum kan. Nah rupa lagi Cina lah. Lagi orang putih lah madum kan. Tapi nyalah lu pun tu pucik ramai cik orang Malaysia, orang Aceh yang jak berdagang di Malaya. Ya. Duduk di sini ke 20 tahun, 20 tahun ni kan mentemung IC merah madum. Ya. Tapi yang memang orang Aceh berjaya sebab dia punya kejayaan disebabkan usaha je. Lagi tanya di Melaya, lon ji komen ni urung yang asal orang Melayu di Melaya hanjit challenge orang Aceh yang teka daripada Aceh duduk di Melaya yang berjaya dalam perniagaan dengan rumah raya madum ni. Urung asal usul orang Malaysia hanjit challenge lagi orang Aceh ni. Apa sebab bang yang siapa atas dasar usaha. Berarti orang Aceh yang lebih gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Walaupun tanya tupa yang orang Aceh hana pinjam bank madum hana pinjam. Orang Aceh ni terlampau gigih ingin berusaha. Loan pun hana loan pajuh gaji. Loan pergi buat kedera, loan pergi bisnes kedera, loan pergi travel agent, loan bawa orang jak haji, jak umrah madum. Loan pun berjaya Aceh. Pasal apa? Keturunan Aceh yang sabi pajuh itik. Mungkin orang Aceh yang galak pajuh itik lagi orang Cina. Ya. Orang Cina kan madum berniaga madum kan. Ya, madum usaha yang gigih. Mungkin awak yang pajuh itik Okey. Jadi apa pesan abang terhadap orang Aceh ini? Anak mi Aceh ini. Anak mi Aceh ini pesan anak-anak mi Aceh lum berpesan ini kena mari bahasa Acehnya bersama keluarga supaya bahasa Aceh hana gaduh. Kalau lom get awaknya kena berniaga lah. Tapi awaknya lagi nak confident nak su tebit daripada Aceh, nak su jak Malaysia meniaga cik, jak meniaga hana apa. Jak Malaysia meniaga, cok pengalaman daripada orang Malaysia, bawa Aceh balik. Seperti yang berlaku kepada yang buat roti canai. Pun dia jak Melaya. Dia pergi but dengan orang mamak. Berkeban cara nak suruh pergi roti canai madu ni.
Elemennya pengalamannya diubah Aceh. Ana salah lun apa? Nasi Canai mamak. mamak roti canai mamak Kuala Lumpur hanya Kuala di Lumpur. budaya. So anak-anak miknya kena usaha dengan gigih untuk berniaga. Pasal yang lun tu pun orang Aceh ni galak tak berniaga. Seperti mana yang tanya kalau di Kuala Lumpur, ramai orang Aceh yang berjaya. Anak kira lah mekat restoran ke, orang pergi buka kedai ke, kedai jamai ke apa, madu berjaya. Terima kasih Tunku Firdaus. Ya. Tunku Firdaus Abdul Ghani yang katuh ba Sago TV ke seluruhnya. Dan selamat berjak MN Ino Aceh. Ya. Kan? Yang minta pajuh pu yang na Aceh. Itu yang Dan yang mangat no makanan mendun Aceh asli. pajuh yang asli. Yang asli. Dan yang kedua lagi Acehnya halal semua. Halal semua, betul. Hana wewe. Ya, betul. Hana wewe. Halal, Jadi ya. pada pajuh hana wewe. Ana was-was. Hana was-was hana wewe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.